be nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Next slide. Police board siya ni Jong chang ay kubeki pengkap mukha konsensi. Hawai de kata te easy nakaliang ke Jong ni kinyat sau benai. Ke bing lala ben delivery 100% ya konsensi hi berak kuai Jong kap mukha konsensi. Te hang ni dalang ni Jong i ba amlesek men rong ba Jong ba Michael Hek rong ba snong Jong mukha konsensi. Jong golfing Anthony Hek bagi present dengan Pak Arnold. Dia kata kita ngong pi baik sebisa namar ba ngadi utrasno. Namar ba kam ki ek ba khamla malle ki ni ki MLA ki MBC ha ki absence nam ba sansam ngalala malle haka khnjat malai tang sau banai. Dei finale ki man ki dorwasno idan dokli ki dorwasno ke kalat jingrap ngalala banjarap leng ba ka Honorable Chief Minister Jongi bak sembut Sri Kandar Sangma bak sembut Menteri Jongi bak Presiden Tensong ba nakaliang ke Jongki kila ai kila la meli keliman ki dorwas dong namar ba ke ki bang kila kular ki absence nam sampoi ni mentatang ha sau benang lala jalan buat ko mopat lala meli mau nongrem lengba ke jeng dan kat lang Chief Minister but Roma Song Competition haka jing dong kalam. Jadi play ko witness ne bagi siang sistem hilong bas kam jingmut barok kipat ba hi jing yung kikiat nando na po mopat nang masong kamdi bang akhwat ya kan ka bajing one final nomination ka di jing yung kipat ba nama kilakwa ya ka jingla haka ni consensus nama ba kilakwa ka change for better tomorrow te kita hang ni ban man ba ni jonga dengan kata nimdan kata ka benong atatin bangin withdraw and last kan dimot baik bangin ya skmat but sampai ho apnyo tarik but haka artarik result dan sai mandate nakaliang jong ka pemukha konsensi bang di trust dong ke na membutai jong perception ni dan nak nongrem mangini yang ni gania ka jutang ba ka konsensi jong hi ka dan kam ka change tu ban weng ban rat kong you drops Banikong nama PPE ki pun sama jongi bagi lasak ma dak ikut ya ke jingim jong kitang sistem port arpusan teli kisnem bak san snem bagi lawan long banong economic mat kim phala ban take initiative ya ke isu jong drops baik ki pabun ki pun sama jongi sepat ke jingim jong kitang sistem port to drops you day ka isu ka ba ngahap banyatit met table ladang apoy Hapoh ka Assambly